KZN Municipal Pension Fund. Together, we grow your wealth. U-2025 ngubona uzoba unyaka omuhle ikakhulukazi njengoba sibonile ukwehla kwamanani entengomali ezimakethe nokuthi siphinde sabona ukudlondlobala kwentengo yerandi. Lokho kukhombisa ukuthi njengoba bengike ngasho ukuthi kuyasiqoquzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi babe nayo imali eyenele ukuthi bathenge izindlu ekuzoba ngezabo, ngoba olunye lwehlelo esikulona njengesikhwama lotshalo zimali ilapho sitshala khona imali kumkhakha enjengokwakhiwa kwezindlu kanye namahhovisi okusebenzela. Enye yeinzuzo esinazo zabasebenzi ukuthi abasebenzi bakwazi ukuthi baboleke imali emabhange la impesheni inesivumelwano nawo, ukuthi ukukhokheleka kwayo usebenze imali yelunga ukukhombisa ukuthi ibhange lizoyithola imali yayo noma ngathi wakwenzakalana empilweni yomsebenzi. So ke lokwehla kwentengo yerandi kusinike lelo themba ukuthi iphupho lethu lokuthi wonke ilunga lempesheni uma lithatha umhlala phansi kube ukuthi selinayo ikhala abantwana lizofezeka.